مركز عبد الله ابن عمر لتعليم القرآن الكريم. حياكم الله حياكم الله، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. Egaa guyyaan guyyaa gammachuu isinii ta'u, akkuma gammachuu kana irratti argamaa jettan gammachuu guyyaa qiyaamaa irratti illee argama Rabbi isiniin haa jedhu. Gammachuu kitaaba keessan harka mirgaatiin fudhattan, gammachuu Rabbiin gartanii muumintoota jaallatamee gammachiifame sanii wajjin gammaddan Rabbi isin haa taasisu. Dhugaadha. Alaamaan duniyaa tokko tokko alaamaa akhiraatti nama qajeelchuu qabdi. Alaamaan duniyaadhaa argitee namni Qur'aanaan saahiba ta'e Rabbi yawmal qiyaamaa akka Qur'aanni kun ragaa isaa bahu isa godha. Rabbiin kiyya gartanii warra Qur'aanni ragaa isaa bahe Rabbi isin haa taasisu. Qur'aanni kun yookaan ragaa sii bahaa yookaan ragaa sitti bahaa jedhanii Rasuulli alayhi salatu wassalaam. Ijoollee teenya warri har'a barattan, urjooleen agartee har'a eebbifamaa jirtan akka Qur'aanni kun ragaa isinii bahuuf Qur'aana kana jabeeffadha. Ummanni Islaamaa gaaftinni xinnaatee, gaaftinni salphatee, harka namaa jalatti hafee, miila namaa jalatti hafee, gaafanni gartee Qur'aana lafatti dhiisisan Rabbiin lafatti isaan dhiisee jira. Wallahi taarika ajaa'ibaa tokko dhiyoo kana biyya Walloo deemne madrasaa wayii dhaabuudhaaf markaza Qur'aanaa dhaabuuf deemne. Arabni wayii tokko Suudii irraa dhufee du'aayii kottu nuu kadhadhu dabarfadhu jennaan dhufee daqiiqaan isaa kennameefii jennaan ol ka'e. Mee waa inni jedhe dhaggeeffadhaa. Ana bira dhaabatee irraa turjumaane wallahi. Waan inni jedhe nuti Qur'aanni nu biratti buufamee jedhe jaziiraa Arabaa. Akka jedhaa jedhe afaan Arabaa afaan keenya afaan haadha keenya abbaa keenyaatiin buufamee jedhe lamaa jedhe. Arra Qur'aana Arabni lafa keessee biraa deemtee jennaan Araballee Rabbi lafa kaayee jedhe. Inna Allaha la yarfa'u bihadha al-Qur'aani aqwaaman ويدعو به آخرين جتشان حديث رسولاتي صلى الله عليه وسلم. أنت كنت متنان سنهما دبي توكتي نسي غرتي تبا چالتو غارا چالتو قدين الرئيچو عرب تجتو حقيقة جرتو لفقائه نو جتشان نجد سنة وصو عربا تينو نتو في الرفو دتاتر أما وقسمت جرامي ري قرآن ربي وصو لفافون ربي والنفود آجن إنمو إرتي آنا وان تأف وكفا قرآن جزيرة كان كيسا بوئے جزيرة إساني جزيرة العرب لما فافان رباتين بوئے قرآن كان وصو الفوتي جرات عربني نمني إساني قلتو إنو من جر أبدا لأن الله تبارك وتعالى وعده الحق بل لما حق عربين قرتني بل لما سينجر إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما حديث رسول الله جران كان لا لامي Rabbiin ganda tokko orma tokko Qur'aana kanaan ol fuudha. Yoo jarri Qur'aana lafa kaayemmoo Rabbi lafa isaan kaa'aa jedhe. Isaan gata jechuu bar. Abbaa fedhite irra deema lafatti jechuu. Subhaanallah. Haaluma irra mul'ataa jiru kana. Yoo ol ka'uu barbaaddan, yoo guddatuu barbaaddan, haa huwa kitaabullah. Kunoo Qur'aani Rabbi. Yoo gatamuudhaaf akkuma irra jetamnetti hafuu taate hoo antum washaanukum. Maalin isiniin jedhare? Kanaaf akkanas salphannee ummanni Arabaa irra gartee haraa ta'ee lafatti hafee eegee ta'ee gartanii Yahudaa jala deemuun sababaa Qur'aana Rabbii lafa gatanii faashina jala dabraniifi jedhe. Har'a isinillee shabaaba kiyya shamarran kiyya yoo Qur'aana Rabbii nutu lafaa fuudhee itti milkaawaa dhugaadha afaan keenyaan bu'uu baatullee shari'aa keenya akka nu dhaqqabettuu nu dhaqqabee jira. Qur'aana Rabbii lafaa fuuna yoo jettan wallahi Rabbi lafaa ol isin fuudhee adii fi gartanii diimaara Rabbi isin ka'a. Isinumaa gugurraacha akka kiyyaa kana. Kanaafuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Qur'aana kanaan agartee nama shallama, Qur'aana kanaan agartee nama shuuma, Qur'aana kanaan illee Rabbiin nama shaara. Kanan dagatinaa jala muraanaa hubadha. Gaafa Qur'aana kana agartee fuutanii lubbuu keessan jala kaa'attanii lafzii isaas barattanii matni isaas barattanii ustaaza keessanillee gartee kabajjanii jala deemtanii ilmii irraa fudhattanii sa'atii keessan eeggattanii Qur'aana kanaaf yeroo kennitan booda nama dura buutan. Eeywa. Kanaafuu mee arra nam tokko yoo ka'ee islaame fakkeenya takkittiin isinii hima.
arra kayee yoo guyyaa keessa islaame namni kun ati amma reef islaamaa jirta amma reef kalee dhufte amma namni isaan jedhu hin jiru. Itti gattaa'ee quraana isaa haffazee ilmi isaa fudhatee nama hedduudhaan arge kanaan harkaa hin qaban haqiiqaattiin isiniin jedha. Nama gartee wallahi intala ollaa keenya jirtu tokko keessumaa wayitan mana bira jira keessumaa na bira jiru kun illee ragaa kiyya. Nama intala Khadiijaa jedhan tokko islaamtee gangalattee kuftee caccabdee waggaa tokkoof ji'a 8 keessa quraana fixxee haafiza taatee markaza quraanaa dhaabdee arra Turkii irratti dhufan Saudii irratti dhufan waan barbaadde maal sii goona jedhan. Wallahi dhiyoo tana dhagnee ziyaaraa dhagnee Jimma keessatti ziyaaraa dhagnee dhuftanii maasha Allah ustaaza bar maasha Allah qaatarraan isin eeguu jira garuu eda akkasin irra dhuftan rabbiin agarsiiseette maaliin jeen halkan dheengaddaa wallahi asaasiitii beeka halkan dheengaddaa sa'aa 7 sa'aa 8 ka halkan walakkaa rifadhee yoo allafaa ka'u kororsaa wayii dhagahe ijoollee dubraa na bira bultee quraana haffazdutu jarakiinaa abbaa 20 kana fudhattee bishaan waraabuu gibbii gabbaa jirtiitti halkan sa'aa 7-8 bishaan dhabame. Gibbiin isii bishaan hin qabu markazni bishaan hin qabu beeka tuubboon irraa citee guyyaa meeqa ture. Jennaan ani salphadhe ilmoo namaa amaanaa fuudheetiin rabbii kiyyaasitti eegaa jira halkan sa'aa 7 ijoolleen dubraa bishaan barbaada gabbaate ani salphadhe jedheetiin ol deebi'ee boo'ee rabbi kadhadhe hayyee arra maaliin dhuftan jennaan wallahi biirii sii qotuun dhufeen jee kunoo kanan rabbi irraa beekaa naan jette kanan rabbi irraa beeka edan rabbitti madhee jette halkan rabbitti mattee ganama argite ijaan. هذا هو القرآن نمني قرآن ربي قبته قلقل دبته غنما أرغتها أوان براس نتمون برباد قها كل مان قرآن ربي يو قبتن كاتن قدتن بودا دفتن نما برا دبرتن بيكم سام فلمتن ديني دان شوممتن والله ربين كي سلفت سننغتو قافا قرآن غني جنجنا في فاشنا في مالي في هم وجي كبجنو قرآن كبجو ديفني hamma maalayaanii fi silkii walit dawwallee maalayaanii oofnu quraana bootaa kennuu dhabne nutis bootaan qabnu beekadhu. Akkanumatti kushiina namaa keessa gubataa abbaan fedhe sirrajjataa kaan si kabalaa kaan akka fedhe si godhaa waan irra deemaa jiru ani isinitti himu sintun irra beeka. Maaltu kanaan nu ga'ee salphina kanaan nu ga'ee jennee yoo dammaqne quraana rabbii lafa ganne waan biraa takkan fuudhina. Ijaaba lafa ganne quraana lafa ganne yoon isiniin jedhu waan imaanaa waan ibaadaa waan dhikrii waan xaa'aa achi keessa guutee jira kanaafan quraana isiniin jedhe. Amma na dubbiini warra quraana ol fuudhamu rabbi sinaa taasisu warra shari'aa rabbii gartanii quraanni kun qabatee jaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam hadiisa takkitti kana isinii hima sadii isinii haa ta'u. Namni quraana rabbii of dura kaa'e من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة نما قرآن أفدر كاي قرأوا سودان صاحبته قرآن في أفدران أبني قرآن اللي ما شفاعة قد في جنة التين دي ماجة ومن جعل وراءه نمني دودوبه في القرآن قتي ما لياني دا في شغلي دنيا جل دبري مال قد جدا زجه في قفاه حتى يلقيه بوجهه في النار ددوبه قومسا قلومتا يوكان قوليسا كان كيسا وصوده جهنمتي قد جسكا جدن قرآن كن ماليف الجزاء من جنس العمل أكما فجافت مرتوان تأيف قرآن أف دوبتي قد وان براجل شاقلات ترتيمي أكما سدوبتي قد مسن يوم القيامة اللي دودا كيسا سدها غر جهنمات نما دربتا نمني قرآن ستفل من جانبه وبيكر يوم القيامة namni quraana of dura kaatee isumarratti qabee isumarratti taabee of dura kaatee of duratti bilcheeffate hoo kottu ati saahiba kiyya jedhee harka qabatee yaa rabbi shaffi'nii fi yaa rabbi shafa'aa isaa naa kenni naa araaramiif namichi kun saahiba kiyya intalli kun saahiba kiyya jedhee quraanni siif falma guyyaa qiyaama. Baga gammaddan isiniin jedha warra quraanaa ahlee quraanaa rabbi sinaa godhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.